Mwancho murigeria karibu sana asemesa ikionga chinsa inyobo tukobo igabo 19 somo tinyogo motangani mwako igabo ichirubere 25 ngo wakirambu ya mona soko kendra kusangana intwe chidagika inye choka chia butokire igoro ye chinsa inye chia bono botuko naya nari aenekio kurwase chinsemo nabono togochaka rimorioka noroboti rokobwatia ase abarai nabo igo ababwatani nigo bono bagendete goikirana ase nka ya Nyagosira Peter Ondieki ime yake babe wodi yekerenyo ime yebunge North Mugirango ase county ya Nyamira hune nchira yamo yogochia koenekia kubwatoka engora yabo gochia ase Nyagosira Peter Ondieki oyore tato mwabo Walter Chanwa kurwase nseme yigati abarai bari baikirana ritukoria rero ngamondo mo speaker mokoro bwebunge Nyamira Mheshimiwa Enoch Okero negatia baraibande asabagendera kubwatoka engora yabo uno murikito Daniel Ontiria gotomanya senchero wikira nase kinyero ya Kibobe ime yekirenyo ase bunge ya North Mugirango ime ye county ya Nyamira nase nsemeiga mariganio nigagendrete bosio bumuyiga bw'amatanga bokomwenia Nyagosiro Mogaka Peter Ondieki Chanwa w'emyaka 53 yoreise umuske Walter Onkundi Chanwa murai kurwase county ya Nyamira boigo koremeremo buno mobisa w'ikibese ase county ya Narok enkeiga nigorero yarigania abageni ao bacha kubaengora igati abo yokabero mu MCA we wodi ya Mangam muske Enoch Okero amone kiombe ye sauti ya Nyamira awego bakoba obokonyi bwabo bwabenem igati abo chindagira nabamuteba Nyagusira ko bomuga kurengi bumukya nabwirwete haso okore mremo ya wanchiriria konde wensi gotayo ngana boigo abarayi bande babwatesia nero renge sokoro rego totereria matera riegekuru no muga kurengi nchira ya bene sana umuga kapita intuna gatorangerie gari twari gusoma kibabiga utosabira nyumba oto irere emeganerie mekuru unabakarwanire kare unabagakorire ibintu unabagachire chisigani namangana amange obere gago tuikange una sauti ya Nyamira nabo igo gawikange asaba na inchi mono ekere banyorero obokongu bunubu ento nabo twabora ngati gatoche asinge nchugo cha komwa engora asinge nchugo sira gwatatu mwabo na mono twaikire nando mushimu itu no muyare obere bwo siro konene okonyire binyoro abo tuwe banga buna tuachire iga ntori abake sauti yige bwatete Nyamira nande gere county engima igona batu wachira asobo amo nande tora bange kabisa asinge nchugo cha koreta pole sana asogisire ku Mogaka Chanwa umuchugo imwa Thomas Ndiki pole ase ugusigwa ro ya pillars ase village ase Kenyoro ase eri ya ekere asense mwende omuske Chanwa nigaboria ya matiyo kobekwa samasabo namuna chinga kichiga chobo kendo bonge una sirete matebi wenga ni gararte naende tabogeti akarara igo na enseye kero muntu na wagwate ntira ya yaranyare korara igo to confirm ngane kene mwakorari nekero ya beire igo nabuko igunga noko basaka kidogo lakini Nyasaye otoire chinguru ende toendere kubanga amazishi haya lakini abaratangane abali bande bali moyo aho tukumira nekero Nyasaye chiratari bayo Nyagusira Peter Ondieki nigo aringe omwa accountant omunene ase myaka gwetane 50 iga Kenya ngakorete emirimo ase serikali no nyene chi company ao yose getira bange gati abo omwana yo munene umuske Walter Onkundi Chanwa wikekerengo kyogotwara okugania gukura abamenyi be county ya Nyamira asa matukari bosio Nkurubitire sene kyagatembe kurega se county ya Nyamira litrane ngurku Daniel Ontiri Mwancho murigeria kero abange bagendete gwesokia na kurwa okoboko hanemono umurai kurwa sorogongoriga hanyara kobaka gwesokia na kuira kuriya hekergo kyuburai bwense hanemono Mheshimiwa Fred Matiang'i ochinkoma cyabere kigo tarabuna nigo aisandre muno mugusiyo cya kwene kyanachi konyara koba gakoriya ekeroge kyo Mogaka James Kinani niga esokire na gokwandra obo mabumo gusi asate birabano nechingaki abagusi hanemono abarai bachamo kwene kyabuna komwabara okoboko umurai yo makuru sorogongoriga enachi konyara koba gakwene kyemirobiro yuburai ase ensi ya Kenya abantu imiliyoni emo
bari baki ngana bwase milioni yetu bwate ndokonyono uragambe kenyingi mekie kara abantu bisikoro bagoteba ikiara matuka ya rero iga neiwa gukwana nga uyu mwana uyu ito Matiang'i nero batagete abantu baisiko bagukwana bo bono ndi goteje gukana nga ndo bwati murai okay ryo umugaka Kenyatta kara bwate gwetu naende na bali kumurija na mumuro mwabo koinange mbore gaje takebisa igagusi nero le chikawa igaje gasimi kwa lyo mutyo nyandusi ekera ntwanjire usimeka chikawa ntuna bagusi ono wote mbaro cha bagusi na mbia bale ekero mwara chisegi tia baiga etia 2000 mwaka 2007 mugusina arwana chisegi ya abantu batamete gocha ugusi bagate kwebisa so bogambi obuya bole ekero bogambi wa usino obuya barabo bakarara lakini abali tuwate twaramira ni gutwensi pinga antumanye tubogambi anga ndora isanira inki wango kiatumiete magisi kyali ngikulige na ndingo mwete liba kali ya magisi yawe na kyali geti nche into nabo wankwane karongo kora nata kansa sawo mugusi ando siasale tata kwenda kubike gente ke tale sengima waroreiga toko choro yo muito toko tango ne tukubwasi yo tumubwasi abo bagotebanga ntora isanira barabona barati notarati barabagenda wako uyu isanire lakini watatebe kero bakoirana ngai bakuru ekiagero mugusi oboli tukusikabosio mwancho murigeria muraibwensi ya Kenya Muske William Ruto nigaruro kuboria gochiase abaibori koenekia bunango baikabarange abana babo na nemono abasae na kubasemia chinchira babwente koenekia ekogendera komenya sinchira yomorembe hasarokane komoche chinkwana chigatia baraya samatuka bwangwiga babere bagosigita abasae gwesoke na kuria kurwandira obwene bwabegenta tebere bono nigo kirachi guturubania omorembe okona se county ya Bungoma kiracha kasinchira ya bene etaro yaye ya matuka 5 nerimo asorogongoro nigo Muske Ruto hanyariko bagakuru kubori gochiasa abasae abanyariko babagwesoke asinchira ya bene na kuria mabaga yechigasi hayo serikali yaye hegendrete kubwatoka. Kama wazazi, kama serikali, kama viongozi, tusiwapiganishe watoto wetu. These young people of Kenya, they don't need violence. They don't need confrontation. They want opportunities. They want jobs. They want opportunity to engage in business. That is what we should be doing as leaders instead of inciting them to violence, to destruction, and many things that will not solve their problem and will not solve the problem of our country. Kwa hivyo mimi nawauliza vijana wa Mount Elgon, kuna nafasi pale kwa ICT Hub, kuna nafasi pale kwa soko, kuna nafasi katika mpango yetu ya housing, kuna nafasi katika County Aggregation and Industrial Park, kuna nafasi ya labor migration. Jipange na hizo nafasi na ndio maisha yako itasonga mbele. That is what we must do. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio mpango yetu na mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana ya kwamba tunataka tuungane kama taifa. Na mimi nimeamua kama kiongozi wa Kenya kwamba siasa ya chuki, migawanyiko, ukabila haitaendelea katika taifa letu la Kenya. Tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja ambao tuko na destiny moja kama watu wa Kenya. Na ndio nikasema hata mbali na pale tulikuwa tumeungana na tumeunda serikali. Tukusikabosio mwancho murigeria makonyi bumuraibwense omokoro Muske Gachagua nerani ganyareko bakagwesokia senseme moi county ya Laikipia ritukoria rero na kugendera komoche serikali ya Kenya Kwanza sogotoikirania obokoreri boro buyagochia 7 Muske Gachagua nigamochire gatie meroberio eyo kwego libagaria litangani ne serikali ya Kenya Kwanza hitari komokonya omwananchi wa kawaida sama sabiro muraibwense Muske William Ruto hanyareko bagako ali bagaria litangani ebirengererio bya bananchi hapa katika Laikipia. Tumekuja na hii barabara, rais alikuwa hapa tukaahidi. Sasa ni mwaka 2.
Tuko na mambo ya maji, hakuna. Tuko na mambo ya stima, hakuna. Mimi nilikuwa namwambia rais, tafadhali rais, si tutimize zile ahadi tulipatia watu ya Laikipia, watu ya Mount Kenya na watu ya Kenya. Tuwajengee barabara, tuwaunganishie stima, tuwapatie maji, na tuangalie mambo ya elimu. Hiyo ndio mambo ya maana ya watu wetu. Rais anasema hapana, wacha kwanza tujenge manyumba ya affordable housing. Sasa hapa kuna mtu hana nyumba yake? Kuna mtu hana nyumba yake? Mnataka barabara ama manyumba? Mnataka barabara ama maji? Mnataka maji ama manyumba? Mnataka maji ama manyumba? Mnataka barabara ama manyumba? Kila mtu anaweza jenga nyumba yake, si ndio? Na ni mambo ya private sector. Kazi ya serikali ni kupeana huduma, kujenga barabara, kupeana maji, kuunganisha stima, kuweka sewage, kuweka usalama, kuweka environment ya watu kufanya biashara. Hiyo ndio kazi ya serikali. Kazi ya serikali hapana kwenda kujengea watu manyumba. Hiyo ni kazi watu wanaweza kujifanyia. Kwa hivyo mimi nasema msijali. Tukusikabusio mwancho murigeria mugavana bwa county ya Machakos Mheshimiwa Wavinya Ndeti nigaesokire na komochia ebikore byabere bikwenekiwa samatuka bwange gasabasaye babere bagocherwo na gusira ase chinchira chubo tutukanu asate bire gatia basaye kurwa se county yo yaye banyatuka bagocherwo na gusira mutinyi oikomina kabiro mwako yeto ikiraboniga tibara bwatokwa asabiganya ariko bagakuruko boria gochia sabarai hanemo na bachorre bage siasa baineke bunanko babare ikiorokerikia gochia ase igesagukego kinabona unenchire moyo gochia kwenekia amaskani gochia ase amatukaribusi. Mumeona tu vile Kenya inaendelea. Mumeona watoto wetu wamekosa nidhamu. Kwa nini? Wamekosa nidhamu because viongozi wamekosa nini? Nidhamu. Kiongozi anasimama anaongea hivi, hata unaona kwa internet, kiongozi anatuma kitu, hata unauliza, huyu ni kiongozi? Sasa wewe kiongozi ukifanya hivyo, watoto watafanyaje? It is monkey see, monkey do. Na mimi vile naambia watoto wetu, sisi tunaambia msiogope. Say what you feel is hurting you. Just say it and say it in the right way. Sindio? Usitukane mtu, usiambie mtu vibaya. Kama mmekosewa mnasema hapa mmetupeleka vibaya, sisi hatutaki. Sindio? And if we do that, then there will not be problem. Hapa kwangu mimi kuna watoto 4 wamechukuliwa kutoka hapa. Mimi ningeuliza tafadhali hawa watoto waachiliwe. Na kama kuna makosa wapelekwe wapi? Kotini. Hawa watoto wapelekwe kotini. Hata ukimpeleka kotini, namba 1 yeye namshtua hata atafanya hizo vitu tena, si ndio? Tukiwapeleka kotini, watafunzwa nidhamu wapi? Wakiwapa ndani, watafunzwa nini? Nidhamu. Kwa hivyo tafadhali tuangalie watoto wetu, tuwale, na sisi viongozi pia, let us behave ourselves. Mwancho murigeria totigarita ase engane iyo nigo boigo mo senator we county ya Kakamega Mheshimiwa Daktari Boni Halwale neraisokire na komochia ebikore byabere bikwenekiwa asabasaye babere bagocherwo na gusira ase chubo tukanu asate bire bono nichinga ki eserikali enyariko bage kuimokia egitambakiro gyoko banekeria oborindi abananchi bonsi korengana nerichiko. Time has now come for us as national leaders. We sit down and ask ourselves, what happens in the office of the president? Wakati Kenyatta mzee alikuwa rais, there were extrajudicial killings, there were abductions. Mwishowe Josiah Mwangi Kariuki, Tom Mboya wakauawa. We must ask ourselves why. Wakati Kenyatta alienda Moi akaja, tukawa na extrajudicial killings na abductions. Watu wakafa, miongoni mwao akiwa Dr. Robert Ouko. We must ask ourselves as Kenyans, why? As Chief Whip, I appeal to the President of the Republic of Kenya. We now need a sober national conversation. The era of extrajudicial killings and abductions must come to an end immediately.
At our age and experience, we are not supposed to sugarcoat something when it is wrong. There is no human being anaweza kujiabduct alafu ajiue. Mancho murigeria togosoa sense mwekionga chigosori nigo umuriki omonene wekiombe kirigeterete chigosori cha tennis aiga Kenya musbatu wenjiro karani nigo bona nyariko bakagwesoke na kurwese getogo chia se abasaye ao kwene kyabuna ngwe soya bari ase chigosori chiga ase bona tebirenchi bwate obuya bwaye anemono sense meriyo kinya chitalanta kwene kyabuna obocheno obo mobere ngoikirani bore nabo igogo siria obotaka ase kiria tebire chigosori cho nigo chibwate eri bagari okubwatoka chibesa gochia ase bari bagwe sona ni aniga sangani getaseni kiga kyagetembe kurwaso mochi o Nairobi ase omurikito Pius Okemwa ebiyogo anyarko bakago sangana. It's a wonderful exciting game to play. It's also great in terms of health benefits, and it is one of those games, it says a game for life, which means from little kids of 4 years to older people up to 90 years old, they all enjoy and can play the game of tennis. For me, I began tennis when I was about 10, 11 years old, and it has been my journey ever since. I have enjoyed playing the game, but more so, I have been part of Kenya team. Because of tennis, I have traveled the world. Because of tennis, I mean, I've been to over, I can't remember, I think there are 40 countries, and most of them is because of being in tennis. Tennis is beneficial, as I said, in terms of health. So even at this age, you find you have something to do. Once you get on the court, all your stress drops away, you get fit, and you remain healthy. Mwancho murigere no kumenya nga korugiga iga ime ye club kia chigosori kia Nairobi ase gosori ya tennis no kumenya buna ni gobono abana banyaruka base getwe ko neke buna bagosorire chigosori chiga ikiranyira ko bachiko bakonya ne muno kugendereria ase chisemi buna tonyera ko batuko igwa kurwaso yo mongo uyunyara ko kako umunyangongo ne muno ase gosori yiga reporter ya egetaseni kia getembe korugiga iga ime yo mochi Nairobi chenkoro kwa Pius Okemwa biyogo. Pius Okemwa womo sinto biyogo kurase county ya Nairobi gotomanya kurase nsemo yekionga chigosori chidagika 22 chabutokire goro yechinsa inye chiabona botuko mwancho murigere no tokira omwerio wekionga chinsa inye naboigo omwerio bwemesa yekionga ase obotuko boiga boseri tukerigari 19 asomotinyo go motangani omwako yiga 2024 ko wakirambo yamana sogo sangana intwe korotoga chagete goikira boniga ngo kugandira obotuko buya naboigo oborigeria bwemero biregendrete yagetembe kurenda sembeo kugotigera umoroberio bw'omuburera uyo koretwa sore nere Lucas Mugaka nyarko bagago kumanya nararia ya ainekiwe kurwase orogongo rwege siasa usase nsemeria ya siasa ase eikiga Wilson Makori nere twabwatara nere kurwase nsemo yo munu bimanyerio abigo mo director ne Havila Kariri nero enekiria merigine chibicha ngochara senchirengia. Bye bye. Wait, hold on. Juno gusina ikira. Titukurira gusinga kiri tukurire. It's a difficult day. Kwa ngiro bwoba, mwina chikiri gutoro woma pema na achakiri kuigusa. Omoskeruto. Ngoju wikirike banda. Tikanda kwali bagiri modreli nchi nde musi ya gaika. Tikanda kwali bagura kuana. Orugendo ruwa wangirwa beru moskeruto. In this journey, many people have hurt me. But on this prayer breakfast, I forgive everybody. Mosko soro.
kusina bono gochukua rarinde ekwaya karatu gwo tukiranga okomo ibintu cha kumukutano limo diuka enda bwono mwetegeri tukudia rero kuikamonyi gwere ichagere nje bwono ndo mwemusia inje mbwate make kuikamonyi yere ngora njera ngo cyumukale guturunga n'ibanda mukuja kwimuke mu ikuguru kuikamu munganjire mbali baka akaitata waruke juu waende chini waende kando hakuna penye Ruto anaenda ama ni aje kusemba tare Moskuru Kenyatta ndocho ikiranire iko umukire ko kwiguru kara tambo tofono. Shida ya watu siku hizi everybody ana sijui mumeogopeshwa sijui even you gena naona rudi uingie hii ayo muski Uhuru Muigai Kenyatta jinsi bukala ko tanga Ruto must go okay majenzi nyinyi ndio the story of the future kurwali ebirundu abone njera bagucha kwa GNC mwire ngora nje ndo mumisia woni nje mbote make mumjera ngora kusemba tare umuski Uhuru Muigai Kenyatta kalote banga you are the story of the future aigangaki hiyo that is unnecessary, that is uncalled for, and it is an exercise in futility because it will not happen. Si mnajua wale wakora wa mtandao kule Nairobi wanapiga kelele wanasema sijui Ruto must go sijui nini. Fight for your rights bwana. Sio kukakaa hapo mambo mali yenu ichukuliwe na nini mumeitolea jasho. Msikubali. Pambaneni muhakikishe mumepata haki yenu. Mnasikia nyinyi? Musikirira bono bunayo mugaka. Kuigura mangana yika ngakyura tebe. Mzee kasema rudi mashambani hakuna kazi. Aiko bono kuikichi bitli umusikiriro bangwe. Kuikotu yu bangwe kozotorwe. Cannot be pangered. Who can pangoa? GNC. Who can bogoa? GNC. Who can bogoa? We are. Pone umwaka moto bya sambiri. Wikabono bono wika kuikotulie. Raila ulilala mbalie. Raila ulilala mbalie. Muski Uhuru bono uchimuno ngakiuro uchi. Ngakiuro muski Uhuru ngakiuro uchi. Sio kukaa hapo tu. Kuna kitu inadumu. But everything is worth a fight for. If you don't fight for it, ikienda mtu asilie. Inge mwega, turanyigilise ngenge yika kurumeko muski Ruto. Turingira kuruba chawega. Mutu muski Ruto kola tanga mugako yu mukuiwana kwa muganga. Bono mboli monkolia. 7 nikakuta mtu ni mtu empty. Hana mpango. Kari ngoro data. Uganga nini? Acha na your story my friend, please. Bona muskiruto mutikolo kara kurume ngakibona yuko agiye umuganga. Bona bisambete. Munkora ko umuntu wiga nero uyu mukiriyo ko buire. Narabotukira basikama amma baga barakwanire. Ayo n'ubukanga. Wasiga sigira muno injua rutamboto. Tukondra bono nabotegerere ninja umuziana ko bwatogere gendeke. Uhuru Kenyatta sio mjinga kukuja kwa social media kuambia vijana wa Gen Z fightieni haki yenu. Uhuru si mjinga. Msimame mupiganie haki yenu. Na mko na hawa watoto wamebaki ambao wako tayari kupigania. Kwa sababu kama tunaweza tokea kwenda kuangalia venye maisha ya Wakenya inaendelea, kwenda pale attention ikawa juu, tukachukuliwa tukaweka kwa masubaru mlekwa mbio. Sasa hata hapa mimi sijui niko wapi. Waungane pamoja nanyi. Muskiruto inkura kwane.
You shouldn't be the source of threats in Kenya. Muwe watu ambao hawataogopa, wataishi kama my friend. Ameenda detention, si alitoka na akaendelea na maisha. O Raila ulilala mbalie, o Raila ulilala mbalie, we Ruto ulikuwa wapie, Ruto ulikuwa wapie, we Gachagua ulikuwa wapie. Na kuikera nongwa kero musumari nga pa omurubu mubule na joru kasmu wakana chire. Wait, hold on.